Kurjira jena haisubwe Government ekozere chango okwera emyeto kurabira omuntu ebekanisa zitari zimwe na zimwe nuko kushaba bebembezi okoresa ofisi zabo okumanyisa abatura okubaine kubuganyuramu nituroya nare muntu bigonza betu busaho omuntu wena kutumobilizinga kutugambira ekyo okukora tuli nkefuzi so nagamba district leadership na mbezi bona abaro kutandikira kimo ha grassroots ha village ha sub county paka ha district busaho omuntu wena roya na atwara urutambu ngo kugamba kasoroza abantu abagambira birungi bya NRM ngapate atwaise yakoresa kanyaka okumanyisa emyeto obutatwarwa na mnonga ombwire bwa karuru obwihangarrumu dozire pate ezindi zirumu nizija twinamwe aba pate zanu barumu bayizire bayingi muno kandi nibazoiningwe eminyeto yange yinkwebembera habwaka kwati nyine cyo kubagambira niyo nsonga yandesi nuko turole twabazana eminyete yejo twabazana abantu abo abarumu nibajoininga pate ezini hakwati bakwetegereza mugaso gwa NRM ahisubwe nagira ngo burumwe bembezi yakora umurimo gwo kurunji eminyeto hamwe n'abatura bona babasa kwerwa kutura kurunji hamwe no kwebeyisaho for example usanga umuntu abere flag bearer kapate ya NRM umuntu wabale flag bearer bamutera akantu kukumuyamba kura ya genda yaba nominated but nosanga sente zinu zizire nizika mu districts abamu hanu ningizuko mwako gumba hagakenjeje zikagarukira mu bende ezindi za buranka mitiyana tizahika mu district yetu Gashakwa Daniel Bengana.